Ese ujya utekereza uko byaba bimeze Bibiliya iretse kuba inyuguti usoma gusa ahubwo igahinduka ahantu ukayikandagiramo? Muri uku kwezi kwa gatatu kandagira ku butaka aho ubuhanuzi bwasohoreye, aho Eliya yahamagariye umuriro ukamanuka, aho Yesu yagenze akigisha akababazwa, nyuma ya byose akazuka. Uhawe ikaze mu rugendo rwa gihanuzi rwa Isiraheri guhera tariki 4 kugeza tariki 16 Werurwe 2026. Ca ku nyanja y'i Galilaya, sengera ku ruzi Yorodani, zamuka umusozi Layono, umanukire ku busitani bw'i Getsemani, ukomeze ugere i Gologota, i Nyabihanga, uhagarare ku gituro cya Yesu, maze uhure n'Imana i Yerusalemu, umurwa w'umwami ukomeye. Uru rugendo mpinduramateka rutegurwa na Authentic World Ministries ruyobowe n'intumwa Dr. Paul Gitwaza. Ku bindi bisobanuro, abaherereye muri Amerika mwakwiyandikisha ku kamenyetso ko guteranya 972 439 4509, naho abari i Burayi mwakwiyandikisha ku kamenyetso ko guteranya 32 48 67 30 775. Abari mu Rwanda mwakwiyandikisha ku kamenyetso ko guteranya 250 788 30 71 97, naho abari mu Burundi mwakwiyandikisha ku kamenyetso ko guteranya 257 661 34 52 91. Ngwino wifatanye natwe maze Bibiliya iguhindukira ubuzima bufatika.